Gde ste ljudi? Ovdje Alexa, danas ćemo igrati Red Ball 2. Odlučio sam da igram ovu igru jer je vrlo zanimljiva, interesantna, pa hajde da počnemo. Ja sam već prešao ovih 10 levela, njih ću sada preći sa vama. A ovih 10 narednih ćemo zajedno preći, ali u nekoj od narednih epizoda. Pa da krenemo na prvi level. Idemo. To je to, samo to je to. Ne treba da se preskoči, da tako i ovdje. Sada stanemo, da tako. Prešli smo prvi level ljudi. Idemo na drugi. Ovo je sve prosto. Da je sve, ovo je sve prosto. Evo ovdje, op. Idemo. Tako je ljudi. Prešli smo na drugi level. Ovdje treba ne. A, preleti sam. Ne. Tako je, tako, sad vidim sam. Kako sam ga opet preletao ljudi. Idemo. Sad ga neću preletiti. Sad nisam ga preletao normalno. Treća sreća. Idemo ljudi. Odavde tu i odavde. Samo ga nekako popeti gore. Ajde, neće. Kako ćemo ovdje izvedemo, ovo sam prešao nekako jedva, ne znam. Evo, tako sam još prešao, da jeste, tako sam prešao. Evo, ovdje smo sada bili, ovo se ovako bove, ne. Malo sam slabo skočio, ajde na nestane pa ću opet. Tako. Sad idemo. Tako, 1, 2, 3, tako. Evo dalje, šta je to? Aha, ne, ovdje sam svjestice. Idemo. Tako, i treći level ćemo preći ljudi. Evo ga, prešli smo i treći level. Idemo na četvrti, ovo je vrlo komplikovano. Ovo sam prešao, ali mi je puno trebalo vremena, opa, tako je. Idemo, ne, moram uzeti checkpoint, ne. Stavimo od ovih igli ispod. Ajde, checkpoint, tako je, checkpoint, ne. Za koliko da se ubodemo? U koji bug ljudi? Još toliko, aha da, već otpremljujem jedan video pa zato mi je baga, ali dobro. Idemo. Tako, idemo sada tu. Moram sve zvezdice skupiti jer imali smo sreću sada. Ajde, tako je, idemo, ne. Dobro ljudi, za vrlo malo, ne, ovo je bilo vrlo blizu, idemo dalje, tako i, ne smemo ovdje da izgubim, tako prešli smo i četvrti level, sad idemo na 6, idemo. Sad će manje bagati valjda. Da, odmah manje baga. Čujete, to je taj zvuk. Ne, i dalje se čuje. Brže, ajde, ne smijem da ode. Tako je, nije otišao. Sada sam zaboravio ovo kako ide. Ovdje valjda trebam se da ga zaustavim ovdje, da tako je. Ovdje da ga pogubam još. Ne, unazad. Idemo tamo, ajde. Tako. Ne, to korano. Uspjeli smo ljudi jedva nekako. Brže, tako uspjeli smo ovaj 5. level da prađemo, ali nekako ono to saka.
Sada, da, gorima beše jedna zvijezdica, da, ovo se sjećam. Ovo se je lako dobro radi. Idemo, tako je, ne, nemoj da bagaš. Ne. Baga ljudi, dakle to mi se premio video, već sam vam rekao, ne. Tako, uspjeli smo. Mnogo baga ljudi. Sad čekajte malo se primiri. Ajde. Na 6. level si stao i ne možeš da ga prediš. Šta si ti? Idemo ljudi. Ne. Ne. Hajmo da pokušamo da ne uzmemo, da vidim da li mogu da, ako ne uzmem sve zvjezdice da prođem. Sada ćemo vidjeti to. Evo, ne. Mislim što nema veze ljudi, vidi mi svoj miš. Idemo, sad je trenutak. Evo ga, ne. Zabagovalo mi i nije to da se pomjeri. Nema veze, sad se odbagovalo malo. Jao. Dobro, znam što treba da se radi. Tako je, valjda, neće mi tražiti valjda još jedno, samo da mi ne traži. Traži mi, ne. Sad ovdje ne smijem da, ne. Sada za bezveze sam išao ovdje. Tako. Idemo. Tako je. Idemo sada gore, opa. Ja. Zaborav, uopšte nisam gledao u ekran. Gledao sam ovdje koliko snimam. Idemo, ajde. Koji bug. Da li ovako baga ljudi. Neću, ovako laka igrica, a koliko dugo mi treba da je pređem. Čekajte nešto da pogledam. To je bio 6. Ajmo odmah na 7. level, ne može da se pređe ovo. Idemo na 7. level. Baga, ajde prođi dole. Tako, idemo dole. Idemo tako. Idemo ovdje. Tako je. Sada ovo trebamo da pomprimo. Ajde. Ala baga. Tako je, znači neće moći da ide ovdje. Idemo, ajde. Jao. Idemo. Ovo smatra puno vremena dok se ovo. Evo da odmah mogu, ne. Evo tako. Dobro je da nisam izašao. Sada ću ovdje biti problem jer mi baga. Ajmo, tako je. Idemo tako, vrti se. Ajmo još jedan put, moći se da prođe, za svaki slučaj da se ne vraćamo. Ovo je 100% sigurno da će proći. Sad uzmemo onu kuglu, trebamo da odemo tamo i zaboravio sam što treba dalje. Sada ćemo uskoro vidjeti. Gdje ćemo sad? Aha, znam, imali smo tamo onaj prolaz.
Idemo. Tako. Idemo. Ovo nemoj da mi bagaš. Čim je primreo, ovo mi ne baga. A čim idemo, ovo mi baga. Vrlo čudno. Idemo dalje. Idemo. Hajde više. Ovo je kao ona metalna kugla u Minecraftu. Ova kugla. Metalna kugla. To jest metalni blok. Kako hoćete. Ajde. Tako je. Ovo je kraj valjda. 7. levela. Da, jeste. Tako je, prešli smo i taj 7. level. Idemo na 8. 8. level. Idemo. Ne. Nemoj da mi bagaš. Idemo. Bag. Ra. Idemo. A, baga ljudi. Ništa ljudi. Došli smo do 8. levela. Nećemo dalje ići, pošto ste vidjeli da ne možemo pređemo da mi se otpremljuje ovaj drugi video, preživljavanje. Pogledajte taj video, pa ću nastaviti ove ostale levele u sljedećoj epizodi, to jest ne u sljedećoj, u nekoj narednih epizoda. Hvala što ste gledali ovaj video, subscribe-ite, lajkujte, šta vam kažem, doviđenja.